Mai te tohu i tō ngeru i te rākau, ara ki te tohu i a koe i te raruraru. Koera te mahi a ngā wāhine me ngā tāne o te ratonga patuahi o Kaitaia. Nā te kino o te huarere ki te tai tokerau i ngā wiki e rua nei, kua rite tonu te whakapātu a te marea ki e rā pou tūwao o te waratonga patuahira, me te aha he wāhine Māori te tokomaha o rātau. Oh, God! Tere tonu ngā wāhine tīnei ahi o Kaitaia te whakautu i te karanga āwhina. Rongo pai te nota i te kaha o te āwha i patu kaha nei i a rātau i ngā wiki kua hipa, mai ngā waipuke, ā ki ngā hinganga rākau. Ka turakina hoki tētahi whare. When I saw the tree on top of the roof and the roof caved in like that, I didn't think she would be alive. Just before the Waiharara church, a tree had come and fallen across the road. Puta noa i te motu te kaumātoru ōrau o te hunga tīnei ahi he wāhine. Ki Kaitaia, neke atu i te toru te kau ōrau te hunga tīnei ahi wāhine. Waihoki no ngā wāhi rereke tēnei hunga tīnei ahi. And it's dangerous because we're trying to control traffic as well. And we've got such a small crew. There was only 3 ladies and another officer, Brian Ship, on the chainsaw. Koe nei ngā kākahu ka kuhuna e ngā kaipatuahi o Kaitaia. Nā he tāne kaha haue hoa mā, ko tāku kia koutou i nā te kaha taumaha me te wera o e nei kākahu ka kuhuna e ngā wāhine patuahi. I actually ran up the driveway off my truck and went up there. All I could see, walked in the door, was roof, basically. Turns out she was basically unharmed and just stuck in her armchair. Tuia ki tērā i ngā rāo mua, hui a te kite i ngā mema tīnei ahi Māori wāhine hoki. Within the brigade now we've got 50% Māori and about 30% women, so it's great. Being fit, having good officers made me feel safe. Ki te whiti te tinana, ki te puka te whatu manawa, ka āhei hoki koutou te hono ki te hunga tīnei ahi. Manawa right, te karere.